قانون است. آنجا که قرارها زود قبول می شوند و مسئولیت بر دوش است. سالها باز زنان پهلوی مردان خدمت می کنند. زنانی که نه تنها لباس حربی را به بر می کنند بلکه مسئولیت امنیت کشور را به دوش می گیرند. زنانی که در صف قشونها استواری، صبر و قدرت اراده را نشان می دهند. امروز حضور زن در قواهای حربی دیگر استثنا نیست. او فرمان می دهد، می آموزاند، راهبری می کند. او افسر است، آموزگار است، محافظ است. سلام بینندگان عزیز، در این برنامه درباره سهم زنان در قشونهای حربی، درباره راهی که آسان نبود اما با شرف طی شد صحبت خواهیم کرد. در طول تاریخ حمایه وطن بیشتر همچون رسالت مردان تصور می شد. هنوز از زمانهای قدیم زنان در خود میدان حمایه حضور داشتند، همچون طبیب، پیامرسان و حتی جنگاور. با تشکل دولت‌های معاصر و نظام کسبی حربی سهم زنان تدریجاً رسمی شد. آنها به مؤسسه‌های حربی راه یافتند، صاحب عنوان شده مسئولیت‌های جدی را به دوش گرفتند. در کشورهای گوناگون این روند با سرعت‌های گوناگون صورت گرفت، اما یک چیز روشن بود: ارتش به سهم زنان دیگر کامل نیست. قوای مسلح این همه با دستگیری به واسطه سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امام علی رحمان که با دستگیری به واسطه سرور دولت ما زنان مادران همچون یک شجاع وطن در قطار مردانی که برای حفظ و برای شجاع وطن یعنی خدمت میکنن، ما در قطار مردان در وظیفه‌های گوناگون افسری کار فعالیت مینماییم. خدمت مادر وطن فرض است و قرض. من شدم لایق به این قرض وطن. امروز ما با روحیه بلند وطن دوستی و شکرگزاری از فضای آرام و آسایشته وطن عزیزمان 33مین سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح کشور را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌نماییم. از فرصت مناسب استفاده برده می‌خواهم تمام هیئت شخصی قواهای مسلح را، افسران باننگ و ناموس، افسران دلیر و شجاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را که بهر حمایه مرزبان، بهر نجات جان انسان امروز صادقانه و صافدلانه خدمت نموده ایستادند تبریک و مبارکباد گفته به هر یکی آنها تن صحت، خانه آباد و در اجرای وظیفه پرمسئول و پرشرفشان برای کامیابی‌ها تمنا نمایم. در تاجیکستان نیز پس از به دست آمدن استقلال صحیفه نو گشوده شد. زنان به ساختارهای حربی جلب گردیدند. امروز زنان در صف قشونهای حربی نه تنها خدمت می‌کنند بلکه فرمان می‌دهند، می‌آموزانند و راهبری می‌نمایند. در پس هر لباس حربی یک انتخاب ایستاده است: انتخاب مسئولیت، انتخاب خدمت و انتخاب راه دشوار. برای زن این راه همیشه آسان نبود. نگاه‌ها، شبهه‌ها، انتظاری‌های سنگین، اما بعضی‌ها تسلیم نشدند. من پیش از همه همچون زن، همچون مادر، همچون خدمتچی حربی حس بلند وطن دوستی، حمایه مرزبان و تنجی آرامی امنیت مملکت مرا وادار کرد که همین ساحه حربی را انتخاب نمایم. ساحه حربی نه بلکه قوای حربی را یعنی می‌آموزد، بلکه شخصیت را تربیت می‌کند در هویت انسان دوستی، وطن پروری، میهن پرستی، جسوری، دلیری و شجاعت به وطن. امروز که ما در تجلیل روز قوای مسلح جمهوری قرار داریم، یعنی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در یک از دوره استقلالت
دستاوردی خیلی مهم و یک پیشبردی دست خیلی مهم و اینچنین سپری با اعتماد دولت یعنی تبدیل یافت. 23 فеврал рӯзи ҳимоятгарони ватан, рӯзе ки рамзи садоқат, шуҷоат ва масъулияти бузург дар назди кишвар аст. дар баробари мардон, занон низ дар сафи қушунҳои ҳарбӣ ва сохторҳои қудратӣ бо ифтихор хизмат мекунанд. саҳми занон дар соҳаи амният сол ба сол бештар мегардад. онҳо исбот карданд ки ирода, интизом ва ҳисси масъулият ҷинс надорад. зан дар низом на танҳо иҷрои фармон мекунад, ӯ қарор қабул мекунад, роҳбарӣ менамояд, меомӯзонад ва масъулияти ҷонии дигаронро ба дӯш мегирад. нақши занон махсусан дар фаъолияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр муҳим аст. ин ҷо онҳо дар шароите хизмат мекунанд ки ҳар сония метавонад тақдирсоз бошад. ҳангоми заминларза, сел, сӯхтор, садамаҳои гуногун ва дигар ҳолатҳои фавқулода занони ин ниҳод дар хатари аввалини наҷоти инсон қарор доранд. онҳо наҷотбахшанд, табибанд, равоншиносанд, мутахассисони омодасози аҳолӣ мебошанд. дар лаҳзаҳое ки тарс ҳукмрон мешавад, маҳз оромӣ, сабр ва масъулияти онҳо ба мардум бовар мебахшад. дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ман муддати 25 сол аст ки кор ва фаъолият менамоям. ба раисати тиббии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳифзи тақвият ва нигаҳдории саломатии хизматчиёни ҳарбӣ, гузарондани чорабиниҳои профилактикӣ, омӯзондан ва тайёр намудани мутахассисони касбӣ, аз он ҷумла наҷотдиҳандагон ва аҳолӣ оид ба расондани ёрии аввалин тиббӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода вогузор карда шудааст. кори онҳо на ҳамеша намоён аст, аммо арзиши он бениҳоят бузург аст. ин наҷоти ҷони инсон, ҳифзи амният ва устувории ҷомеа мебошад. муҳимияти ҳузури занон дар чунин сохторҳо танҳо дар иҷрои вазифа нест. онҳо бо фаъолияти худ қолабҳои кӯҳнаро мешикананд. ба насли ҷавон илҳом мебахшанд ва нишон медиҳанд ки хизмат ба ватан метавонад ҳамзамон рисолат, ифтихор ва роҳи зиндагӣ бошад. ин гуна занон бо ҷасорат, фидокорӣ ва муҳаббат ба ватан дар сафи қушунҳои ҳарбӣ ва сохторҳои наҷотбахш хизмат мекунанд. заноне ки амнияти имрӯза ва умеди фардои моро ҳифз менамоянд. ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ дарк мекард ки давлат бидуни қувваҳои мусаллаҳ вуҷуд дошта наметавонад. аз ин рӯ бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, сардори мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қувваҳои мусаллаҳ дар заминаи холӣ таъсис ёфта имрӯз ба як нерӯи бузурги тавоно табдил ёфтааст. албатта дар таҳкиму тақвияти қувваҳои мусаллаҳ, баланд бардоштани қудрати дифоии кишвар саҳми занону бонувон ба ғоят бузург аст, зеро онҳо пеш аз ҳама родмардони ҳақиқии ватанро ба дунё оварда худ низ дар таҳкими сулҳу субот содиқонаю софдилона хизмат менамоянд. солҳо пеш ҳузури зан дар қушунҳои ҳарбӣ истисно шуморида мешуд. дар фарҳанг ва андешаҳои ҷомеа ин соҳаро асосан ба мардон нисбат медоданд. аммо вақт исбот кард ки нерӯи ҷисмонӣ ва ирода ҷинс надорад ва масъулиятро ҳар кас метавонад ба дӯш бигирад. занони низомӣ ҳамеша бояд устуворӣ, сабр, қудрат ва иродаро нишон диҳанд. онҳо меомӯзанд ки чӣ тавр бо стресс, хатар ва масъулияти бузург рӯбарӯ шаванд. ҳар қарор ва ҳар амал метавонад на танҳо натиҷаи хизмат, балки бехатарии ҳамроҳони онҳо ва зиндагии мардумро муайян кунад. ба занҳое ки мехоҳанд дар соҳаи ҳарбӣ яъне касбро интихоб кунанд гуфтани ҳастам ки пеш аз ҳама қавиирода бошанд, яъне ҳам ҷисман ҳам рӯҳан, чунки хизмати ҳарбӣ соҳаи ҳарбӣ бисёр душвориҳо дорад, бисёр пасти баландиҳо дорад. ба ҳамаи пасти баландӣ тобовар бошанд, нотарс бошанд, шуҷоъ бошанд. занону бонувони қувваҳои мусаллаҳ ҳифзи истиқлолу озодии кишвар, ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ, амнияти давлат ва ҷомеа, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсиро дар кишвар ҷавонмардона
و با صداقت به خلق و وطن امروز تامین نموده ایستادند و زنان و بانوان ما دوام دهندگان راه گذشته ملتمان بوده. در کمیته حالتهای فوق‌العاده امروز من همچون روزنامه‌نگار فعالیت نموده ایستادم و برای من همچون زن باعث افتخار و سرفرازی است که در برابر مردان صادقانه و صافدلانه استوارانه قدم می‌گذارم و از کسب انتخاب نموده خود افتخار دارم. سهم زنان در قشون‌های حربی تنها اجرای وظیفه نیست. آنها نمونه جسارت و مسئولیت هستند. آرزوهای نورسان را الهام می‌بخشند و نشان می‌دهند که خدمت به وطن همیشه با افتخار و اراده قوی انجام داده می‌شود. امروز زنان در صف قشون‌ها نه تنها فرماندهند بلکه آموزگار، راهبر و محافظ همزمان هستند. هر کدام آنها قهرمانند با جسارت، اراده و محبت به کشور. بعد از ختم دانشگاه کار خود را به تازگی در صف قواهای مسلح آغاز نمودم. برای من همچون زن باعث افتخار و سرفرازی است که برابر مردان صافدلانه خدمت نموده ایستادم. سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت را سرمرغ کار خود قرار داده برای برطرف نمودن حالتهای فوق‌العاده همیشه آماده ایم. از فرصت مناسب استفاده برده تمام هیئت شخصی قواهای مسلح را با 33مین سالگرد ارتش ملی تبریک نموده به هر یکی آنها سلامتی، خانه‌آبادی و در اجرای وظیفه‌های پرمسئولیتشان برای کامیابی تمنا دارم. رفقانک لیتنانت کلان شوربه با فرمان شما به نزد شما حاضر شد. ماسا بیسته. اطاعت. در خط اول نجات و حفظ امنیت، سهم زنان در کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کلیدی است. زنان در این نهاد وظیفه‌های گوناگون را اجرا می‌کنند. آنها نجات بخشند، طبیبند، روانشناسند و متخصصان آماده ساز اهالی می باشند. هر یک روز کاری آنها پر از هیجان، مسئولیت و خطر است. هنگام سیل، زمین لرزه، سوختار و دیگر حالتهای فوق‌العاده محض زنان اولین شده به کمک می رسند. آنها نه تنها جان انسانیت را نجات می دهند بلکه به مردم آرامی می بخشند و امید را زنده می کنند. هر لحظه که قوه و اراده آنها آزمایش می شود، این هم زمینه استواری جامعه می باشد. مهمیت حضور زنان در چنین ساختارها تنها در اجرای وظیفه نیست. آنها نمونه جسارت و مسئولیت هستند. به نسل جوان الهام می بخشند و نشان می دهند که خدمت به وطن همیشه با اراده قوی و دلسوزی انجام داده می شود. در کدام ساحه که ما سخن نگوییم، سهم زنان مهم است. چه کدام ساحه نباشد. زنان هستند که در ساحه اطلاعات کار میکنند. زنان هستند که ساحه مهندس هستند. زنان هستند که ساحه علاقه چی هستند. زنان هستند که در ساحه تیراندازی هستند. یعنی تیرانداز خوب هستند. یعنی در جامعه خیلی نظرس است. زنهایی هستند که در چاره‌بینی‌های ورزشی اشتراک می‌کنند، همچون در چاره‌بینی‌های ورزشی حربی. زنهای موفق داریم، زنهای پیشقدم داریم، زنهای فعال داریم. این برای جمعیت خیلی مهم است و پیش از همه نه اینکه یک قوه بزرگ برای حربی، بلکه یک قوه فرهنگی هم است. در چاره‌بینی‌های فرهنگی اشتراک میکنن، در چاره‌بینی‌های سطح جمهوری، سطح ناحیوی، سطح ناحیه جمهوری شهری، در همه چاره‌بینی‌هایی که هستند در چاره‌بینی‌های فرهنگی زن‌های ما فعال هستند. زن در ساحه حربی یعنی اشتراک میکنن و سهم خود را میگذارند. امروز زنان کمیته نه تنها کارمند و متخصص بلکه راهبر، آموزگار و محافظ جامعه هستند. هر کدام آنها نمونه عبرت برای همکاران و زن‌هایی میباشند که آرزوی خدمت به کشور را دارند. زنان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هر روز را با مسئولیت بزرگ آغاز می‌کنند. آنها راه آسان را انتخاب نکردند و برای خدمت خود به وطن اراده، استواری و جسارت لازم است. برای بسیاری از آنها انتخاب این کسب نه فقط اختیار بلکه آرزو و انگیزه بود. آنها می‌دانند که هر لحظه کار می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.
و این مسئولیت آنها را به نیروی بیشتر وادار می‌کند. раиса тиббӣ татбиқи сиёсати давлатиро дар самти тандурустӣ ташкил ва гузарондани чорабиниҳо оид ба ҳифзи саломатии хизматчиёни ҳарбӣ, аъзои оилаи онҳо, нигоҳдории беҳдошти ҳолати санитаригигиенӣ, шароити хизматчиёни ҳарбӣ, хизмати маишӣ ва таъмин будан бо маводҳои доруворӣ пеш аз ҳама вогузор карда мешавад. ва инчунин ҳамаи инро раиса тиббӣ аз рӯи низомномаҳо, аз рӯи меъёри низомномаҳои тартиби адои хизмати ҳарбӣ ки ба хизматчиёни ҳарбӣ аз он ҷумла сарбозон вақте ки ба хизмати ҳарбӣ даъват менамоем, мо онҳоро пеш аз ҳама ҳолати ҷойгиркунии онҳоро, ҳолати ҷойи хоби онҳоро, ҳолати санитарӣ гигиенӣ, либос таъмин намудан бо хӯрока, пӯшокаи онро мо дар мадди аввал мегузорем ки бояд мо инро назорат ва дар фаъолияти худамон ҳамарӯза вогузор намоем. фаъолияти ҳаррӯзаи онҳо гуногун аст. аз омӯзиши ҳолатҳои фавқулода ва машқҳои фавқулода то роҳбарӣ ва ба роҳ мондани гурӯҳҳо. ҳар рӯзи кор пур аз вазифаҳои муҳим ва қарорҳои ҳалкунанда мебошад. дар ин роҳ занон бо душвориҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд. хатарҳои ҷисмонӣ, фишори равонӣ ва масъулияти бузург, ҳама ин чизҳо онҳоро санҷиш мекунанд. аммо ҳар як лаҳза онҳоро қавитар мекунад ва ҳисси масъулиятро бештар месозад. саҳми занон дар ин соҳа аз назари худи онҳо низ бениҳоят муҳим аст. онҳо на танҳо ҷони инсонҳоро ҳифз мекунанд, балки оромӣ, эътимод ва умедро ба мардум мебахшанд. ҳар қадами онҳо намунаи ҷасорат ва ибрат барои насли ҷавон аст. барои заноне ки мехоҳанд роҳи онҳоро интихоб кунанд, маслиҳат медиҳанд ки нерӯи ирода ва сабрро фаромӯш накарда, ҳамеша барои хизмат ба ватан омода бошанд. ҳар таҷриба, ҳатто вазнинтарин, нерӯи бештар ва дониш медиҳад ки ҳар як корманд метавонад ҳамчун мутахассис қавитар шавад. инчунин дастгирии оила ва наздикон барои онҳо муҳим аст. онҳо медонанд ки оила ва ҳамкорон онҳоро дастгирӣ мекунанд ва ин дастгирӣ нерӯи иловагӣ мебахшад. фаъолияти занон барои ҷомеа аҳамияти бузург дорад. вайҳо наҷот медиҳанд, ҳифз мекунанд ва бо ҷасорат ва масъулияти худ намунаи ибрат мегарданд. ҳар лаҳзае ки онҳо дар ҳолати фавқулода қарор доранд, нишон медиҳад ки саҳми занон дар ҳифзи амният ва беҳбудии кишвар бемисл аст. ҳар кадоми онҳо оромӣ ва умедро ба мардум мебахшанд, намунаи қавитарини ҷасорат ва фидокорӣ мебошанд ва собит мекунанд ки хизмат ба ватан ҳамеша бо муҳаббат, ирода ва масъулият анҷом дода мешавад. имрӯз мо бори дигар дидем ки ҳимоятгари ватан танҳо дар майдони ҳарбӣ нест. заноне ҳастанд ки дар лаҳзаҳои хатар ҷони инсонро наҷот медиҳанд ва оромии ҷомеаро ҳифз мекунанд. мақсади барномаи мо нишон додани саҳми занон дар хизмати ватан буд. саҳме ки бисёр муҳим мебошад. ба муносибати 23 феврал, рӯзи ҳимоятгарони ватан, ба ҳамаи онҳое ки бо садоқат ва масъулият хизмат мекунанд, арзи эҳтиром менамоем. бо ҳамин барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. хайр то барномаҳои дигар.